Oni su ninja, brate. Martial arts? Yes, I would like to try. Ovako, puno su najbolji. Čekaj, da brojim do 3. Show you the basic. Ja, da se malo slegnemo sa pojeo. Hoću i ja da probam. One. Okay. Then 3, then 4. Ready? Izgleda vari stomak. Radnička sam to put. Yeah. Hook stance. 2. Ma špucaj ga jednom iza uši i to mu je to. Like that. Next one. Hoću i ja da probam. 3. Just like that. Hook stand. Ja sam sledeća. Šta? Open again. The next hook should be like this. Okay. Then level should be... Yeah. Then you hit me in this. One. Yeah. Then strike. And yes, that's it. Anyone would like to try? Yes, ajde da. This one you go to house. Treba prvo jedno 10 puta i onda ide. Onda ramac, sve. Grab the stick. Kako si ti to vidio? Then Kako si to? Znaš šta je bilo prije kad je bio ovdje, si je gledao prst? Da, kad krenemo izgleda, ja sam. Gdje se slaviš te Ja sam pun. plodove. Sad, ne, znaš, da ne mogu od ovih velikih mjesta čim da you slovi. hit and yes. Yeah. Okay. Idemo, Then crkni. But in front, yeah. okay, and the second one. Again. Bude vaša makar čaga. 1, 2. Yes. O, kako cep. Da namažeš. Onaj drugi, sigurno s te strane. Kao uvati varjačama po glava. Svaka čast. This side. Yeah. Just like that. Again. This. Yeah, then it. Good. Pokreni. Da, čekaj, sad je u borbi. Oh. Ali... One more, ready. Nice, nice. Ej, dobit će komplekse, pa onda nikad više neću da se bavi sa time. One. Yes. Da divne, udari ga slobodno. Opa! Ne se ja s tebom zajebao. One and one. As fast as you can. One. Again. Oh. Ready? Slomite čovjeku ruku već. Sorry, pa se svakog puta da sorry. Okay. 2. Ostala ruka u ruci. Oh. Dosta je bilo. Stvarno. Good. Radim čudo. Da, to je true. Sad sa vas spremaj specijalnu tačku. Klamzi. Left. And right. Left again. Go like this. Okay, 1. 2. 3. 4. Is there some ice? Yeah. Kako sam skapirao, brate, pravi sam ninja. Ja nisam, brate, ovako i sad kao ovdje sam ovo, to vidiš ovo. Bilo ćemo ti ja voće ovako da nasjeti. A to na kraju. Ja nisam probao s ovom. Pa s ovom? Pa udariš s ovom, daš lijevom. Koja radiš ovo? Cijelu noć mogu raditi. Ekstra. Ne, ovo mi je malo jezivo. Daj ko će da pojede? Dušan. Meni To je odlično, ne bi mi. Ne mogu. To je najbolje. Miriši mi na one jezive male samlevene sirotane što smo jeli neki dan. Onda bi bila ja u bitki sa Duletom juče. Ne bi imala šansu uopšte. Tako brzo. Bojim se da te... Aj, živjeli njegu, brate. Živjeli, bratice. Srđo, drhtiš, Srđo? Nemoj da mi drhtiš, brate, dok ne uđe cuga. Niks, Lotte, gledaj ga.
Dinči, imaš tequila sunrise, mai tai. Lažni Gorica. Čim, amo Mai Tai. Ja Pa bih da, htjela lažiš, Mai Tai. kaka Mai Tai. We like the butterflies. We just sit here, eat and drink. Mislim da je to muško. Muško. Samo čekam još muziku, bre. Ali bude filipinska neka šabanska, to ne znam da će hvaliti kod mene. Nije to Mai Tai, bre. Jest, a sad kao naranđu, ne? To ja stavila. A ti, ja sam podsjetićem, znaš, kada nek bude cakana, statko. Stavila naranđu. Pa nije, ali pederski, neću. Šta? Malo sam. Neću. Što je pederski? Pa ne znam, pederski. Evo ga i ovdje ne. Šta je Maglaka, jesam bio u pravu? Ovi još trpaju vas. Ja ću kasnije, ja polako sad malo cuga, pa ćemo poslije, ćemo više poslije ti ja da idemo. Da, hoćemo.